Bismillahirrahmanirrahim. Gelî temaşavana emîr behsa mala xwe ya dunyayê bikin û em behsa mala xwe ya axîretê bikin. Ka mala dunyayê bikêrî çi tê, mala axîretê bikêra çi tê? Mala dunyayê em bi çi ava dikin, mala axîretê em ê bi çi ava bikin. Em behsa wî bikin. Niha serî daviya bêjim Hazreti Resulullah aleyhissalatu vesselam dibe ki ev dünya ömrê dunyayê her wekî ji ciyekî merivê here ciyekî û li wê derê biredal binê siya darek weka binê siya vê darê meriv qasekî bîna xwe bide û rabe derbas be. A divê dunya ev e. Ji heqîqeten ku meriv difikire heqeten dunya duraxa axîretê em hatine li vir sekrîne û mecbûr derbasî axîretê bin. Yani weka ku me bilêta otobêsê biriye em çi xeracê li vê otobêsê ne me her memleketê xwe. Bilêta tiyarî me biriye me herin, bilêta gemiyê me biriye me herin. A dunya ev e yani. Vî pêştir jî tiştekî nîne yani ama em zêde zêde önemê didin xaniyê xwe dunyayê eşey hindirê xaniyê xwe dunyayê. Xwedayê Teala Kur'an-ı Kerim'de Sûreti Hadîd ayeta bîsî de vad bêje. Bismillahirrahmanirrahim. İ'lemû ennemel hayâtud dunya la'ibun ve lehvun ve zinetun ve tefâhurun beynekum ve tekâthürün fil emvâli vel evlâd. Dibe ki ev dünya anekayı baş bizan bin ku dünya xapandine ye. Bi zaruka, bi mal, bi mülk, bi meznatiya xwe filan bevan dikevin yarışı fakat nekevin yarışı neyin xapandine. Ama em tên xapandine bi dünyayı. Boş dünya ki yani. Derbaz dibe yani. Hani qesrekî muazzem çêkiriye padişahkî zamanekî da hiç gazî mühendisû mîmarê û filana dike dibe kaverin qesra min herin kê maçîtê de hebe ji me re bêjin ez ê dûz kim gazî dost mosê xwe bikim kî tê dibe qisûr tê tune ye yek tê dibe paşayê min dibe were du qisûrê mezin tê de hene çawa dike dibe ka paşayê min sebeb keş tera bêjim te ji min got çayeş ter dibêjim dibe yek jî ev e wê zemankî wer wê civî qesirê pir xweşiktir çê bibin çoğu kez bahse qesra te neke padişah aqiliye di fikre dibe wela rast o dibe ê didiya jî dibe wê wext were tê bimirî wê vê qesirê bêxwedî mîne ev derê ve cêk ker û golik û çivîk û mişk û me'ra paşa sekin dibe wela rast paşa dibe pekî ez çi bikim dibe tabii ki te çêkir tê te de rûnî gazî nas masê xwe dostê xwe jî bike ama bira hayetel axirete be qesra axirete ji xwe re ava bike bê wela rast e Harun-ı Reşid Halife Gazi Behlul dike ki kezeba dedi ki kezeb kiriye dibe açtı bana ve mali Behlul dibe ez mala te jiddil ya mala hanekat be ve mala mına jiddil tabi dibe tamam Behlul dibe dibe eyvar Harun-ı Reşid diçe mali bir kavrdı pırsa demin kezeba şanı te çekire dibe na kezeb natne yahu dibe kezeb şan dibe te kezeb kira şan dibe da Behlul meşan dibe ne Behlul hatiye ve ne kezebat. Ne Harun aciz dibe Gazi Behlul bikin. Gazi Behlul dikin. Behlul te dibe paşam te gazim giri emrete khire dibe ana kezeba ne da ne go ben malam dibe belete damen. Behlul dibe müşteri ne persi ne go bir mala hak ya mala dini dibe tezmir go ben malam ne hak. Harun dibe malam ne hak evder va pide kam dibe nakhir. Mala te hak ne evder dibe kure dibe de dumen. Dedin diyor Behlul için sermeze adı malate hak abdervam da ne vederi ne közü kurmuk vakitne seri Moğolistan filan bir var. Tabi eku jiyan kirine amiran geçti ki binin kuva Harun demire hakikaten aynı adı orada videfend. Behlul zattaki mezin biye evlaki mezin biye mesela. İca tebliğe vak amzanın ve malame dünya malaka boş eji ama hakka öneme dedin ki yani icabında em pir sağlam çetkin, em derê xwe sağlam çetkin, em kilîtê xwe sağlam çetkin, qeflê xwe sağlam çetkin, em bekçe datîne berê. Yani sanki em qet nemirin, sanki em dünya hezar salî jiyan bikin. Şivatine yani.
Cibine külve dünya bu hadiye khani ki em için jibankaya 20 sal 30 sal sanki em mekan nemirin 20 sal sen meamir bikinin faizi anlaşma çetkin dünya ki faiz buna dixin stiye xu o em jinnani xud birin qarna xud birin jivir dadı birin jivir dadı birin dem bu hadiye khani ki belki çoğu 30 sal ne kadar me bimrin herin hadi em bejim 30 sal emirci ki kaysa ki domet da jem ki me bimrin herin yani hani Hudâ Teâlâ Kur'an-ı Kerim'de sureti Nisa'da da beje. Bismillahirrahmanirrahim. Eynemâ tekûnû yudrikkumul mevtu velev kuntum fî burucin müşeyyedetin. Ve eğer on leseri çiğ pır bilin de kasre pır sağlam dabınji ömrün verir vuruyor. Bebine onu. Bemrin yani. Kasra çekince onu bemrin. Hani hakikaten merhaba bala dedi ki van zamanı beri da leseri çiğ pır bilin Kale çekirinle o por sağlam buna divarı van. Şu xanlık abi piyatiyarı ve deri. Ve çavarın fethe bikin çavan büküjün. Ama birine van ditani. Nakhoşina birine met tamam araya. Nahvca nakhoşina kanser ilmekebe. Nahvca nakhoşina verimi uzam tifotolar vesaire van nakhoşina lakin nakhoşina birine tamam mesele yani. Naha hani dünyayı çed be hani dünyayı bir çimento bir demi tuğla fayansa vantışa çed be ustajı veren sağlam çekin hem kayda fazla bir saate da jiyan bikin ama medisa bimrin harın peki hani ahirete çed be hani ahirete temeli hani ahirete takvaya ihlası ihlas çi heskirnaş Xudaya heskirnaş Hati Muhammed Mustafa'ya لميجه روجيه حجه زكاته درستيه اليتيمه مر بنره مر الفقيره بنره تجارتك مكر مر بالسغلمه بك hani خدا تعالى Kur'an-ı Kerim'de bize ولا تنقص المكيال والميزان hak ölçü çekin hebedin em çetkin merikti çıkı de persem en sağlam meve em çin dükkanı de pertin de bir çetirtine Tane bira yani ticaret ama maalesef kısmeki esnafı hep biyavay biya yani indi ay vicdin namaye namus namaye ame şeref namaye ev dava gog dimeşine eğer dindari eğer sol ciddi eğer çi namaye tane de ez bir projem bira perete kasamın zengin bibim peret keve kası bine kası koladı çe çima takvatine sebine koştu keve khani kharadı be taksi kharadı ben zam çavad be yani khani ahirete bivi ayık ava bikin ام الجهنمي خانيك آبا بكن قلت لهم هبه ام شخرا الجنة خانيك آبا بكن ام باشية بكن ام خرابية نكن نابن البيت دنياي خانية ما اگر لقند بالباجارة بتشكي جيد به ام همن تعمير دكن بيجن جام دشكم تعمير دكن boya خاوي كيف به ام boya دكن ام بيجن خاني دروب دكن ام تينن سر خاني تعمير دكن وسائره İşte eşyayız ki khaniye xo herkes mel gora xo henek insan ana camera zenginin şaşma car ki koltuğa da geçtikin zamçı da geçtikin taksiye da geçtikin trene da geçtikin tiyara da geçtikin eko perivendik ajite sala car ki mobile da geçtikin mobile ki ujbina am bikrin am 57% ki jabaşa çave am bejin televizyon buzdolabı ki amtikaran hakeza ama em le eşyayı xo ahirete ne yaparsın eşya me çave بتشاوي اما شاش خل اخرته تشكن امالك بتشاوي ابا بكن شخرا هاي مجي اوي نما مثلا ثاني ام دبين شي ام دبين برا هما وره يعني نها لفي دنياي امر ما تشل بينجي شيس هفته هشته هذا برادري هنك انا من نوت برادري هنك تيجي نمنا سد ببرا شو نيويد خد درباس به نیویدی درد کلا دا درباسته به انسانی که درد کلی وی تنه بن تنه نممکنه چقا مالو ملک ما ابا بمرن کانه قارون چون کانه من انسانی قلای ساغرم چکرن سری چیا تف چون 1000 سال بره 1000 سال بره تف چون امیجی بمرن هر روز صلات خوانه فلان کس مریه رو که سلام مجی بخواین yani ایجا ام چقا öneme dedin mala koya dünyayı ام öneme بدن مالا خويا آخرته جي فتاة تعالى القرآن كم سورة البقرة تبجيها بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
يا ربي الدنيا جي باشي ام تخازن بو اخرت جي باشي ام تخازن اجا برا المال ما في الدنيا جي هبه اما حيا ما براج اخرتها ما هبه برا حيا مجمالا ما آخرته هبه هم مالا خوی آخرت مالك ام الجنة آوا بكن لعلي جهنم نه لعلي جنة ام خازن آوا بكن ام بالتقوى بن مالا ملود آوا به وانت بمن خير وخشيدا وانت تمام امانتي وخدابن